أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Khonza umdali wakho. Khonza umdali wakho, dumisa umdali wakho kuze kufike ilanga lokugcina kwempilo yakho emhlabeni. Qhubeka ukhonze umdali wakho. Ngalamazwi ke umdali uyasitshela ukuthi wasidalelani. Wasidalela ukuthi sikhonze yena yedwa, singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Singazenzeli izithombe ezibaziweyo, singazenzeli imifanekiso yalutho ezulwini phezulu, neyokusemhlabeni phansi, neyokusemanzini ngaphansi komhlaba. Singazikhothameli, singazikhonzi. Ma-Afrika omuhle, muntu wakithi, ngiyaxwayisa ke namhlanje. Ngithi mina umzimba wakho wadalelwa ukukhonza uNkulunkulu, umdala weyinsuku, umenzi wezinto zonke. Mawufunda incwadi kaExodus 20 verse 3, yiyo le engiqeda ukukhuluma ngayo. Izandla zakho zadalelwa ukuthi uziphakamisele phezulu, ucele kumdali wakho konke okufunayo, ungaceli ezidalweni zakhe. Amehlo akho adalela ukuthi ubone konke okuhle nokubi, bese wena uyakhetha ukwenza okuhle, khona umdali wakho azohlala ejabulile ngawe. Ukhalo lwakho ladalela ukuthi lugobele umdali wakho yena yedwa. Amadolo akho adalelwa ukuthi aguqele umdali wakho yena yedwa. Yena lo owadala lamadolo kumele aguqele yena yedwa, ungamxubi nezidalwa zakhe. Ubuso bakho badalelwa ukuthi bukhothamele phansi, bukhothamele umdali wakho yena yedwa. Ungamxubi, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Uma ngabe ufunda incwadi yamaHubo 24, ithi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Uyawe, lo sewabizwa ngoJehova namhlanje. Uyawe, umhlaba ungowakhe nokugcwala kwawo. Izwe nabakhileyo kulo, ngokuba yena usekela phezu kwezilwane, wawumisa phezu kwemifula. Kubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova na? Kubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Yilowo onezandla ezingenacala, nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Umuntu onezandla ezingenacala, umuntu izandla zakhe zimsulwa, azinalo igazi elingenacala ezandleni zakhe. Wena okhohlisa abantu, ulokuthi abantu mabakhonze abanye onkulunkulu ngaphandle kamdala weyinsuku, ngaphandle kamvelinqangi. Yazi-ke namhlanje ukuthi labo bantu labo enibakhonzayo, noma lezo thombe lezo, noma leyo nyoka leyo, noma leyo mfene leyo, noma leyo nkawu leyo, noma lelo langa lelo, noma leyo nyanga leyo, noma lezo zinkanyezi lezo, noma leyo ndlovu leyo, noma leyo nkomo leyo, noma lelo dlozi lelo, lowo moya omubi loyo owukhonzayo ucabanga ukuthi abantu bakini abangasekho, noma labo bantu bakini abangasekho amathonga la eniwakhonzayo, noma lezo zithunywa lezo. Ngicela ukutshela umlayezo owodwa: ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kamvelinqangi, ngaphandle kamdala weyinsuku, ngaphandle kamenzi wezinto zonke. Yonke lento eniyikhonzayo ngaphandle kwakhe ayikaze yadala ngisho impukane, ayikaze yadala ngisho iphela, ayikaze yadala ngisho intuthwane, ayikaze yadala ngisho umnenke, ayikaze yadala ngisho ishongololo, ayikaze yadala ngisho intwala, ayikaze yadala ngisho umkhaza, ayikaze yadala ngisho imbuzi, ayikaze yadala ngisho inkomo, ayikaze yadala ngisho utshani, ayikaze yadala ngisho ilanga leli nilikhonzayo liyindalo yakhe. Vukani emaqandeni nibone iqiniso njengoba linjalo. Zonke izithothobala sezishintshile. Wena sithothobala osakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kukamvelinqangi.
ungafungi ngenkohliso, ungafakazi amanga ngoNkulunkulu wakho. uNkulunkulu uthi angeke ngikuyeke ngiyokubeka icala, ungaliphathi ngeze igama lami, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungakhonzi izithombe ezibaziweyo, ungakhonzi imifanekiso yalutho ezulwini phezulu, neyokusemhlabeni phansi, neyokusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Bafowethu, ngalamazwi ngithi ngiyaxwayisa ingane zakwethu ukuthi vukani emaqandeni nibone iqiniso njengoba linjalo. Ngiyazi liyababa iqiniso, kodwa alikaze iqiniso lambulala umuntu. Okunokuthi limbulale umuntu liyamkhulula. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.